Willie Anton, we only have this excerpt. Cilj svake umetnosti je da ona bude saopštiva i komunikativna. Ona mora vršiti funkciju komunikacije, saopštavanja, prenošenja misli i ideja, bilo vizuelnim, auditivnim, kinestetičkim, taktilnim ili bilo kojim drugim načinom, a ne da bude stvar sama po sebi. Ako se ne razvija, ne prenosi, nema ni biološku ni psihološku opravdanost. Mail art predstavlja najširu i najslobodniju vrstu umetnosti, koja je zapravo umetnost komunikacije. Mail art ili dopisna umetnost se u najkraćem objašnjava kao korišćenje poštanskih medija u umetničke svrhe. Posredstvom PTT sistema umetnici razmenjuju raznovrsne dopisnice, umetničke pošiljke i poruke u raznim tehnikama i medijima, kao što su Xerox i ostale reprodukcije umetničkih radova, telepoezija, vizuelna, gestualna, fonetska, fotografija, film, video, gramofonske ploče, knjige, ploče, pamfleti, plakati, crteži, telefaks, kompjuteri i ostalo. Mail artom umetnici izražavaju i razmenjuju ideje najraznovrsnijih sadržaja, reagujući na sve ono što se oko njih dešava u ideološkom, političkom, kulturnom, sociološkom miljeu. Mail art prisutan je u svim delovima sveta, teži uspostavljanju novog univerzalnog duha i svesti, rušeći kulturološke, jezičke, nacionalne, ideološke, sociološke i političke barijere, kao i nepromostivost između kultura i naroda, pojedinaca i grupa umetnika i publike. Vremenom je u svetu stvorena međunarodna komunikaciona mreža umetnika, takozvani network, u koju su uključeni hiljade i hiljade uglavnom alternativno opredeljenih umetnika, kritičara, kolekcionara i drugih. I naši umetnici uključeni su u ovaj međunarodni krug. Andrej Tišma, umetnik i likovni kritičar, već godinama istražuje u ovom polju alternativne umetnosti, radeći brojne akcije i performans komunikacije. Ovih dana u Sremskim Karlovcima su on i još nekolicina domaćih umetnika inicirali Mail Art Kongres, ili kako su ga nazvali, decentralizovani kongres umetnika mreže 92, čija je tema anti-embargo. Pa sama tema kongresa anti-embargo govori o njegovom cilju. Naš cilj je bio da probijemo tu blokadu međunarodnu, taj embargo, time što ćemo se ovde okupiti domaći i inostrani umetnici mreže komunikacija, to je takozvana mreža ili network. Radi se o mreži komunikacije raznim medijima, kompjuterskim biltenima, mail artu, alternativnoj štampi, izdavanju kaseta. Dakle, to su ljudi koji se bave različitim vrstima komunikacije koristeći prostor čitavog sveta. I mi smo deo te velike mreže i kongres tih networkera se odvija čitave ove godine u svetu, a ovo je doprinos naše zemlje tome svetskom kongresu networka. Tema anti-embargo se sama nametnula jer upravo ono što je suština naše umetnosti, našeg stvaralaštva, ta komunikacija i to slobodna komunikacija sa ljudima širom sveta je sada ugrožena. I mi smo se našli zaista jako pogođeni, tim pre što je već i ta kulturna razmena zabranjena sa Jugoslavijom, putovanja su ograničena i sad preti opasnost da se ukine i pošta, telefon, telefaks, to je ono što mi koristimo kao umetnički medij. Tako da smo spontano, evo već drugi dan ovde, spremamo jednu deklaraciju koju ćemo poslati u čitav svet o tome, o našem položaju, da smo mi kao ljudska bića, koja su inače bila već decenijama deo te svetske mreže komunikacija, sada jednostavno nasilno odsečeni od nje i uprkos tome što imamo širom sveta umetnike, prijatelje s kojima već dugo sarađujemo, s kojima smo izuzetno bliski, mi smo sad u nemogućnosti i da stvaramo, dakle, i da očuvamo taj ljudski kontakt sa njima.
I to je razlog što evo mi u ovim divnim Karlovcima, moram da pohvalim organizatora, Kulturni centar Karlovačke umetničke radionice koji je omogućio idealne uslove za održavanje kongresa. Dakle, pod jednim idealnim uslovima raspravljamo o tom našem položaju i trudimo se da damo doprinos borbi protiv embarga, a stižu nam poruke iz čitavog sveta, telefaksi, pošta koji nas podržavaju u tome. A i ova izložba gde se sada nalazimo, to je prateća manifestacija kongresa gde izlažu 375 umetnika iz 30 zemalja, dakle ovde je na neki način stecište jednog međunarodnog umetničkog angažmana i brojnih poruka. To je izložba koju inače i novosadska publika već imala prilike da vidi, publika u Beogradu, reč je o izložbi Priroda daje, je li tako? Kako ona nastala? Jeste, pa ova izložba je nastala kao jedna anketa međunarodna o ugroženosti prirode, odnosno o ekološkom nekom pitanju koje je, ja mislim, osnovno pitanje savremenog čoveka i nastala je tako što su ti radovi stizali na moju adresu tokom godinu dana i eto to je prikupljeno i to je jedan divan odjek i upravo se odlično uklopila u ovaj anti-embargo kongres. Mi smo izveli ovde i seriju performansa danas koji su bili tu na trgu u Karlovcima, koji su bili usmereni protiv embarga, koji su na jedan vrlo slikovit način pokazali koliko je on surov, nehuman i besmislen, mislim, kao u krajnjoj konsekvenciji zaista ograničiti jedan broj ljudi da komunicira sa drugim, to je zaista besmisleno i time se neće ništa postići, nikakav cilj koji oni možda očekuju da će time postići. A Mail Art upravo radi na razbijanju svih tih kulturoloških, nacionalnih barijera i uopšte stvaranju neke dobre veze između umetnika i publike, komunikacije među narodima. Šta se sad tu dešava? Mi smo malo oštećeni u tom smislu. Šta ćemo dalje? Da, mi u stvari stvaramo jednu planetarnu kulturu, jednu civilizaciju bez granica i na tome stalno radimo i za nas je ovo zaista vrlo neprirodna situacija. Sad šta ćemo? Mi smo se ovde i našli da odlučimo šta ćemo. Mi ćemo verovatno slati neke proglase, tekstove i objasniti tim stranim kolegama koji možda i ne znaju u kakvoj se mi situaciji nalazimo, ovako slikovito objasniti šta se ovde dešava i računamo na njihovu podršku. I nas ima nekoliko hiljada u svetu mail artista, pa mislim da i naše mišljenje može dosta da znači ako bude upućeno na prava mesta. Tako da mislim da tek posle kongresa sledi jedna akcija međunarodna. Sad smo ovde da se dogovorimo šta ćemo poslati u svet, sa čime ćemo izaći. A usput stvaramo i umetnost, radimo performanse, pravimo književne večeri, pravimo izložbe. Dakle, mi ne odustajemo od umetnosti, od kreativnosti. Mi uz to što diskutujemo, rešavamo svoje probleme, mi i stalno stvaramo i ne mislimo da odustanemo od stvaralaštva. Naravno, poznato nam je da ste vi i dalje vrlo, vrlo aktivni iz meseca u mesec, iz godine u godinu nastaju vaši projekti. Bilo Institut za širenje ljubavi ili akcija Spirituali koji ste radili, nedavno smo videli i akciju na Petrovaradinskoj tvrđavi, da. I ovde u Karlovcima ste pre godinu dana uradili akciju Objava miru. Šta ste ove godine uradili? Ove godine sam na trgu, upravo danas, izveo performans Susret u mom srcu, pod tim naslovom. Između pravoslavne i katoličke crkve sam se postavio i u jednoj meditaciji nastojao da spojim te dve antagonističke, bar kako to danas izgleda, ideje u svome srcu, dakle da ih pomirim i da osetim taj neki mir i sklad i da delujem na smirenje tih strasti koje nisu nikom potrebne, te negativne strasti, tako da, eto, to sam danas uradio.